हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, प्रथमे आपण को नववर्षर हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। तो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर आपण को जनाऊँगी मो चैनल रू मो तरफ आम समस्त को हैप्पी न्यू ईयर। तो फ्रेंड्स, न्यू ईयर आसी तो न्यू ईयर रे जा हेले भी जोठी हेले भी फिस्ट करले गोटे एमती गेट टुगेदर हेले बहुत भल लगे ना। तो फ्रेंड्स, आज आमर तो सेमिति फेस्ट हाँपाई जाऊँगी। तो आज आम मु जो अच्छी ना आमर जो आखपाखे जो अच्छा आमर जो मैंने भी अच्छा तो आम समस्ते मिसिकी गोटे फिस्ट बनाऊँ आज। तो मुझे को आज आमर पिकनिक फिस्ट विषय में आपन को देखी तार ब्लॉग बनैबी, तार मो वीडियो आपण पाक शेयर करी। आम कौन कौन आज रेसिपी बनाऊँ कौन बनाऊँ मुझे सांगे शेयर करी। तो देखंतु मो वीडियोटी। तो ता पूर्व आपन जदि मो चैनल रे नुआ आपन जदि सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु। ता पाखरे जो बेल आइकन अच्छी ताको प्रेस कर दियंतु जाफले कि आपन को मो वीडियो पकेले आपन को पाखु नोटिफिकेशन जीवो। तो लाइक भी करेंगे, वीडियो भलो लगिले कमेंट केमती हेजी आपन को जणैबे। तो आज आम संध्या बेले ही राति ही फिस्ट करछु कारण दिन रे ना भोजी ऑलरेडी बाहर जगह थिला आम सब खाई आसचु। तो राति रे आमे सबू आम जो सार माने अच्छी से माने भी जाइथांदी ना। तो आज संडे भी आज छुट्टी अच्छी पूरा, तो बनैबा पई प्रिपेयर करछु। तो चलतु आपण को देखी आम केमती बनाऊँ आ कौन कौन सब रेसिपी आम रेसिपी तो आपण संगे शेयर करें कि देखी कौन कौन आम बनाऊँ। तो चलतु बनैबा स्टार्ट करिया। मु आपण को देखाऊँ केमती कौन हो से कौन काम काम बोउ जर घुड़ी की बोईचन ଭିତରକୁ ପଳେଇବୁ ନା ଥଣ୍ଡା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଏଇ କାମ ଆଏ ମାଛକୁ ଖାଇତେ ଦବା ରଖିଦେ ରଖିଯା ହଉ ସେଟା ଆସିଲୁ ଆସିନୁ ମିଟିବା ନେଇକି कौन करुच सी हाँ से कौन जादू ये बेड उपरे सब कौन करच जते सब गाड़ी सब बेड उपरे हूँ आउ थरे जादू कल सेटा नहीं सेटा पार्टी रे नहीं सेटा तोड़ कर एटा गंदाटा एटा गंदा आउ थरे जादू कल है सेठी ब्लैंकेटटा सेठी सेठी एटा जादू होला। ओहो पिलाटा सब जानिलानी नहीं जादू केमती हुए जानी जी फिंगी देला ए तमे खाइचो खाइन कौन खाइल एप्पल खाइच राति रे कौन खाइबो ए अंकल आसिले जीवना जीवनी एटा 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 गंदाटा आम करिबो कौन एप्पल मु कौन पछरे आम करिबो मु कौन कहूँ कहल मु कहले कि राति रे कौन खाइबो सेटे कौन आउटे फुंकी खाओ आउटे फुंकी खाओ
କାଲିର ଯେଉଁ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ମାନେ ଭୋଜି କରିଥିଲୁ ନା ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି କ'ଣ ଯେତିକି ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସେୟାର କରିବି କାରଣ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ସେଠି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହିଁ ପାରୁନଥିଲି ଯେତିକି ହିଁ ପାରିଛି ସେତିକି ହିଁ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଠିକ୍ ବି ରେସିପି ଦେଖେଇ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆମେ ବନେଇଥିଲୁ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ପନିର କୋବି ଚିଲି ଆଉ କ୍ଷୀରି ଖଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଏତିକି ଆମେ ବନେଇଥିଲୁ ତ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ତ ସେଥିଲାଗି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଜମାରୁ ବି ବନେଇ ପାରିନାହିଁ ଯେତିକି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ପିଠା କେତେ ଛାଣି ଦେଇଛି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଛାଣି ନେଇଛି ଆଉ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛାଣୁଛି ତେଲରେ ତ ଏମିତି ସବୁ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବନେଇ ନେଲେ ପିଠା କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କହିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବାକି ତକ ସବୁ ମିଠା ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ମୁଁ ନା ବନଉଛି ସୁଜି ମଣ୍ଡା ବନଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ବନେଇଛି ସବୁ ବନଉଛି ଆଉ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ମୋ ହାତରେ ଯାହା ଆସେ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ବନେଇ ଦେଉଛି ସୁଜି ମଣ୍ଡା ବନେଇଛି ସୁଜି ମଣ୍ଡାର ରେସିପି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ କେମିତିଆ ସୁଜି ମଣ୍ଡା ବନାଉଛି ତ ତା'ର ପୁରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି କରିକି ଆଉ ତା'ର ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଅଦା ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ପକେଇକି ତା'ର ବନେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପିଠା ବନେଇଛି ଏତିକି ସାରା ପିଠା ବନେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ବନେଇବି ଏଇଠି ରଖିଛି ବନେଇ ନାହିଁ ବନେଇବି ତ ୟାକୁ ମୁଁ ଛାଣିବି ତାପରେ ତ ମୁଁ ଆଜି ତ ଦେଖଉନି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁନି ବାକି ଦେଖେଇଦେବି ମୋର ପିଠାଟା କେମିତିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇକି କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁ ପିଠା ବନେଇନି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ପିଠା କେତେ ଛାଣି ଦେଇଛି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଛାଣି ନେଇଛି ଆଉ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛାଣୁଛି ତେଲରେ ତ ଏମିତି ସବୁ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବନେଇ ନେଲେ ପିଠା କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କହିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବାକି ତକ ସବୁ ମିଠା ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା